المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا أحلت أرواح بمشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى الرئيس بهذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an ummil fadl niki an ummil fadli saking Ummil Fadl radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking napa niku Ummil Fadl. Qala dawu sapa Ummil Fadl, syakkah ragu mamang sapa annasu para manungsa. Syakka mamang utawa ragu sapa annasu para manungsa yauma arafata ing dalem dina Arafah fi shaumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dalem posoe Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faba'athtu mongko ngutus sapa ingsun, ngutus menyuruh ilan nabi, ngutus ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syarabin kelawan gawa inuman. Fasyaribah mongko ngunjuk mongko nginum sapa Kanjeng Nabi hu ing syarab. Syakka mamang sapa annasu menungso yauma arafata ing dalem dinani Arafah fi shaumin nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem posoe Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faba'athtu mongko ngutus sapa ingsun ilan nabi ngutus maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syarabin kelawan gawa inuman. Fasyaribah mongko ngunjuk mongko nginum sapa Kanjeng Nabi hu ing syarab. Riwayat dari Sayyidina Ummul Fadl. Beliau menceritakan bahwa manusia, yakni para sahabat, ragu atas datangnya hari Arafah. Apa riala masuk deka are termasuk tanggal sanga Dzulhijjah atau belum? Maka beliau ngotos orang entar ke Kanjeng Nabi untuk memastikan aneka termasuk yaumu Arafah apa masuk yaumu Arafah apa belum. Mun Kanjeng Nabi tak kesokan ngenom berarti apa sah, berarti yaumu Arafah. Mun Kanjeng Nabi kesokan ngenom berarti kita masuk deka are Arafah. Faba'athtu maka sengkok ngotos menyuruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa minuman. Fasyaribahu kemudian
Nabi SAW meminum daripada minuman tersebut. Ya, nombik kanjeng Nabi untuk memastikan kanjeng Nabi apa sah banja. Mun apa sah kanjeng Nabi apa sah akabi. Mun kanjeng Nabi tak apa sah, ya berarti kita masuk dekat Yaum Arafah. Taib. Hadis nikah menunjukkan engki kak dinto keutamaan Yaum Arafah. Menunjukkan keutamaan fadilah daripada apa sah ning tanggal sangat bulan Dzulhijjah. Karena begitu banyak hadis-hadis senerangaki tentang keistimewaan dan keutamaan Yaum Arafah, maka para sahabat tak gelem ketinggalan. Ini termasuk keutamaan para sahabat. Tak gelem ketinggalan deka apa saya lampai ben kanjeng Nabi. Saya sampai ketinggalan. Setuju gerak-gerin kanjeng Nabi ini kecek sampai lopot daripada para sahabat. Sehingga apa saya lakukan dengan kanjeng Nabi harus elakoni. Kanjeng Nabi apa sah, nur apa sah. Kanjeng Nabi tak apa sah, ya berarti kita masuk bulan tanggal sangat bulan Dzulhijjah. Nah, nikah menunjukkan bahwa yang kak dinto keistimewaan para anak keistimewaan daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian dari hadits ini juga menunjukkan apa? Jawazul akli wa syurbi fil mahafil. Diperbolehkan makan dan minum di dalam haflah, yakni apa? Dalam rangka acara-acara. Jadi mau yang kain orang. Kanjeng Nabi juga kesokan ngenom. Paringe deer orang. Kanjeng Nabi juga kesokan deer. Jawazul akli wa syurbi fil mahafil. Yakni napa? Gobulul hadiyah minan nisa. Kanjeng Nabi juga nerima hadiah saya toraki bi orang bine de kanjeng Nabi ini kesenge bengeno iya toraki ka kanjeng Nabi juga kesokan nerima qabulul hadiyah. Terima bi kanjeng Nabi hadiah. Iya nom bi Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kanjeng Nabi tak tanya area ngenom apa, area dalam rangka apa, terus apa tujuan apa perlona, ya toren langsung ya enom. Tanya-tanya Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis nikah nerangaki juga kesunahan abasah Yaum Arafah bagi orang se tak haji. Yustahabbu siyamuhu li ghairil haji. Sunahaki abasah Yaum Arafah tanggal sangat bulan Dzulhijjah kangkui selain orang sing ngelakonen ibadah haji. Adapun kangkui orang sing haji yukrahu lil haji, makruh hukoma kangkui orang sing haji ngelakonen abasah. Tapi tahu apa sih orang sing haji? Makruh. Kenapa? Karena ngurangin tenaga. Sedangkan orang sing haji ini butuh tenaga super ekstra, harus fit, kuat untuk musim haji ini kan. Kak masih wukuf ning Arafah bergerak boleh dek Musdalifah marsine ke dok Mina ampun membutuhkan tenaga sangat kuat menika. Adapun genjerna apa Yaum Arafah nikah yukaffiru dzunuba sanaten, bisa mengampuni dosa selama 2 tahun. Sanah madiyah wa sanah atiyah. Setahun sepon terlebat, setahun sebekal datang, sepora bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bener berarti bebas ngelakonin dosa. Takut aku mi. Bener berarti pas bebas ngelakonin dosa. Sebagian para ulama mentakwil hadis nikah maksudnya setahun sepon terlebat sepora bi Gusti Allah kang goreng sapasa setahun sebekal datang artinya orang nikah setahun sebekal datang juga tak sampai ngelakonin dosa raja
cuma ngelakonin dosa si gempangi sepora kangkui orang si abasa tanggal sanga Dzulhijjah otabah yaumu Arafah. Faedah apa? Bisa mengampuni dosa 2 tahun, setahun setelebet, setahun sebakal datang. Ya eman tak abasa. Eman. Keluarga na ajak mestena tahun yang beri. Insyaallah banyak si abasa, insyaallah. Mau jadi Dzulhijjah. Ramadan lejeng aja. Orang sebusen da ibadah ni kak termasuk busen da orang seibadah. Dua apa tok busen, hati-hati jangan busen nggak nikah ni. Wah bojong tok busen, wah ngaji tok busen, ngaji nyari ilmu. Mun sampean busen, cek busen ke ilmu, busen ke kula bayi. Tak mana apa, dua busen sekecamatan ya monggo. Keng je sampai ngocak busen dekat ibadah busen sholat, busen pasah. Lah orang sing ngocak busen pasah nika. Sosa dek sing ngelakon pasah nika termasuk tanda orang sing munafik nika. Tak bunga de tengah bulan pasah, tak sambut kelaban riang gembira, tak sambut kelaban suka cita. Makanya man dakhala man farihah bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Orang sebunga kelaban mason bulan Ramadan yakni bulan pasah neka maka jasa teh haramaki terseding aboy neraka. Benar berarti tahu siapa secukup bunga ring bunga ada masih sampean bunga kedatang nama tamoy yampar lamaan masak nah hias tempat tah sudah je penuhin ponan sarang panjenengan karena sampean menghormat datang tamu seistimewa. Sebenarnya juga orang merasa bahagia datang bulan Ramadan lah karena ya Arab. Orang sebunga datang bulan Ramadan berarti orang itu pasti apa saja bunga. Jadi mau orang bunga tak apa sah. Jala cokok bunga toh kan lah ada orang sebunga pahyar teh tibi. Tahu sah apa sah cokok bunga swarga lah kan lah bunga. Padahal ring bunga ini kan pondar mereng bunga kan orang bunga ini kan tak cokok bunga toh. Tunjuk aki rasa bunga naneka. Nah, jadi orang saya busen de bulan Ramadan, busen de pasah nikah, berarti busen de orang de dat saya ibadahin, busen de ke Gusti Allah sabareng saya merintah untuk ibadah, busen ke pangeran. Jarang repar pasah tulis ada itu termasuk dosa nikah. Imam Ibn Hajar Al-Haytami nikah pun ajelasaki saran orang serapar pasaan tuli mare termasuk dzambun minadz-dzunub, termasuk dosa nih kan. Dan kadang kayak mainan tanggal situng lah ke Baisatori hari raya kurang 29 hari guys. Kok berarti kan busen deh lah. Ya Arab tuli nyengke. Nika narangaki napa keistimewaan bulan Dzulhijjah seran orang apasah saare persis ning tanggal sanga atau yaum Arafah ane kayak kencur tining Gusti Allah yang ki peneka seneng tanggal sanga huwal yaumut tasi' min Dzulhijjah nek kocak yaumun azim dina se paling agung karena bisa nyapora sanah madiyah dosa setalebat ben sanah atiyah dosa setahun sebakal datang. Kemudian ning yaum Arafah kak dinto kocak yaumu maghfirah dina pengapora yaumud doa dina doa sepaste etrema dina Gusti Allah sehingga disunahkan wa yustahabu fihil ikthar minad doa wa dzikir wal istighfar ning tanggal sanga bulan Dzulhijjah aneka disunahkan memperbanyak daripada doa dzikir dan istighfar karena orang napanya mana saya betul-betul menghargai dekat bulan saya muljakitin yang Gusti Allah. Ani orang pelean. Ibarat bahasa nak lebih sampean Allah Subhanahu wa taala nikah tak papareng kecuali ning situng bulan tertentu, dina tertentu dan waktu tertentu. Atau bahasa panjenengan pasaran. Pangerannya di pasaran. Pasaran nerema dua, pasaran naik sepora dosa termasuk yaum Arafah.
ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap saat kita, ala fi ayyami dahrikum, dalam setiap tahun, bulan, minggu, hari, bahkan jam, Allah taala andi pan berempan peparing nafahat. Allah taala tak beri kecuali dengan hari-hari tertentu pasarna pangeran. Biasanya mon pasaran ini kan mode. Oh, coba mulai dinak be. Dan tak pasaran Norjo be. Selasa pasar Norjo, Ahad pasar Sidogiri, Sukorjo apa sorry Kamis, maaf pal. Pasarna pangeran tak pati apal. Kamis entor kabeh sing ibu sape. Oh, panjangan. Ya, kenapa? Karena pasaran. Biasanya barang saya tadek bede. Barang saya larang mode. Allah taala juga nanti pasaran. Malam Jumat, hari Jumat, bulan Dzulhijjah, tanggal 9, bulan Ramadan, apa boleh. Ala fata'arradu laha, cek sampai tak melo. Hadang nih ke pemberian dari Gusti Allah. Dari kakmat aulia ri berian jarang kul manjenengan tak menghadang pemberian gila. Ambek bereng tanang duka aja. Peparing dari Gusti Allah, ajak keluarga na. Apa sah? Kita hatus bini mah. Kaulah nak anak ipakon apa sah tanggal sangat bulan Dzulhijjah beri. Tapi kisah nikah. Ajon cila ajongan. Bi bola. Meles satu selajangan saya ketedeng. Keng pokok tak apa sah burung tak usah lajangan tak usah bola. Keng aja seger aja bener-bener laku. Tahun yang ngenom tahun ini tak ngerti keng aku nenten. Mon Ramadan ketat pula mon Ramadan nikah. Karena sebagian para guru nikah mendidik putra ketika bepasan nikah lebih diperhatikan, Pak. Lebih serius. Karena beda tak tegen mon salat kan artinya tak luang tak sampai tak tega. Mula urusan lapar nih mula tak tega. Dan kadang bapak tega embun tak tega. Pola sorongakan beneser. Aja wak buglu-bu ketok. Sebagian guru Kak Dinto mendidik mentarbiyah putra nika lebih serius, lebih intensif ongku. Lebih perhatian ongku ketika bepasah. Kamu tak latih mulai kene nika terus tak tega sampai raja. Pas tak terus tak pasah. Karena dasar tak tega, pancen bertak tega. Nabon laku lupu nyanyi, lapar, sini aja aja. Oke latih nih kamu tak latih, engki perkara beda cok ni kira pada masih gula lambe ki cok ngecok gi, meletiri si dal marhum Haji Nawawi dia. Kakan jatuh saya kelampok setelah saya kira tak temore. Kira beneran maling. Tapi kan beda saya kataku mona. Nah, taib dan nikah keistimewaana yaumun apa Arafah. Sunahaki memperbanyak dzikir dan istighfar. Taib. Bahkan nikah termasuk li ghairil haji nggih siyamu yaumu Arafah nikah sunah kanggo orang selaina sing ngalakonen ibadah haji yustahabu shaumuhu wa li ghairil hajj yustahabu shaumuhu li ghairil hajj walil haji yukrahu kanggo orang sing haji hukum makruh. Ben yaum Arafah kadinto kocak wa yu'addu min afdhalun nawafil termasuk golongaki paling utama-utamana sunnah. Afdhalun nawafil paling utama-utamana sunnah engki peneka apa sa yaumu Arafah. Ana pamak makro kan kono haji likai la yad'afu 'anid du'a wa dzikir wal ibadah fi Arafah. Supaya tak lemes ketika adzikir ning Arafah. Bektona mare zuhur sampai compa ta'areh supaya ibadah ning semangat dalam yaum Arafah kanggo orang yang haji maka makruh hukumah kanggo orang yang tak apasah ya kanggo orang yang tak haji sunnah hukumah jadi sunnah kanggo orang yang tak haji bahkan nek kocak sunnah muakkadah
ah yaum Arafah aneka apasa li ghairil haji sunnah muakkad. Amma lil haji fayukrahu lima fihi min masyaqqah. Adapun kang goreng sahaji hukum makruh karena beda masyaqqat. Masyaqqat neka beda malarat. Malarat orang haji ni ka malarat. Lesoh, payah. Atau kar banyak ring atau kari beda haji ni ka. Atau kar bi kancah atau kar lakebi ni bahkan saapa geden. Engki baca raja coba na. Orang haji ni kecek baca lah abuk lah payah. Lesoh. Pasai batambai. Beda saya cerewet, beda saya seneka. Baca haji neka se malarat sabar pak. Mau ni badana, napa? Wukuf ning Arafah toju. Tawaf leng-leng. Safa Marwah lah jalan jig-jig. Sobung ritual haji ni ka tinggalan ni ka ringan enteng. Tapi semelarat ni ka sabar. Saya tak omong kotor, saya tak apa esokna, saya tak atau karena aneka sabar semelarat. Seberat ni ka sabar. Ki sedaja ibadah montengkan, butuh sabar. Ibadah nak apa we butuh deka sabar, pasah ya kudu sabar, mun tak sabar. Nyongok jam tok. Dulu nyongok jam. Masih bejeng. Cak ring sabar ni ka saya perintah kada wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis sabri, sabar. Banyak ring salat tapi tak sabar, banyak orang ngelakonin ibadah haji tapi tak sabar, banyak orang ngelakonin puasa juga kan tak sabar. Ibadah apa butuh sabar. Gusti Allah sebelum membahas tentang salat wasta'inu bis sabri was shalah, sabar kemudian salat. Melatih kesabaran. Walhasil orang apasan neka pun terlatih kabi. Dalam pasan neka pun komplit. Tak omong pola napasah, tak atokar pola napasah. Orang patuh ongku ke Gusti Allah orang apasa nika. Kakanan bedah ada orang, monggo ngakan ada orang tahu. Tapi kelar jeng aja sabar, ejek aja. Berarti orang apasa nika pun melatih hawa nafsu, melatih kesabaran, melatih syahwat. Urbaur kemantan anyar. Abi ini bulan Reba tanggal segeme umpama. Nyaranya ke oleh lemare pas-pasaan. Ya kur-kur-kurannya mana-mana laku. Cekeng karo tok lengakan to temun jibola tak apa-apa tuh ya. Mangkan walaupun bini natibi mun tepak bulan pasah cek sampai napa agaja bini neka sekira orang neka khawatir kita kuat nyara-nyaran umpama lala cek yom ciom masih lebih natibi bisa makruh. Kenapa? Kemungkinan besar ada nyaran-nyaran tanyang kinangan. Tapi tahun le walaupun saya maji busra sekarang sabun kang aman. Nyaran-nyaran saya anyar je le bulan pasah. Mangkan mau naman tu cek bulan Reba. Bulan Sabel. Bulan Sabel tepaki hari Jumat. Seneka le. Aman toh bulan Reba. Ya mantan nah sineser. Ikut tok. Akecetok. Jangan buka tak buka apa. Buka ji, ya tak kuat. Oh, engki sebagian dari orang sesoleh beda sesenikan nelakar. Mangkan orang sesoleh neka paling teki syahwat tuh, Pak. Kenapa? Karena merepat jarang ngetinggal reng bini, pandangnya ijogo, syahwat ijogo. Sehingga orang sesoleh, orang sesemak ke Gusti Allah rata-rata syahwat teki. Karena merepat nih kejogo, tak jelalatan, tak ciling orang bini kecuali bini netibi. Tadi melolo ke nikah, tadi kuat penarin dari ya. Nggak sampean kan tak kenceng sebab roh julung seborong lah. Juling ruap pratin, ruap mapan, aduh maka dari. Hah? Jadi orang sesoleh ini gak wajar, pantas.
syahwat teki paca merepat tak jelalatan ejegongku melolo pon syahwat urbaur lah nyanyi telur ki waliman telur rutina ni jamin telur tak nyel-cel lah ben habis ngagak lah ngandung raju setruma benian bi orang-orang se tak jaga merepat se tak jaga syahwat ni kan liar sehingga mondok binin TV tak kenceng tak menarik lebih menarik ke orang hari gara-gara nah merepat nih kah selalu memandang orang selain makanya bulan Ramadan jagongku merepat tuh yang bulan orang siapa sana kah benih hanya melatih tangakan tanginom juga kapi merepat tak jeling kopeng tangi dengaki kecuali sebagus merepat tak ngabas kecuali sebagus lesan tak oleh ribah lecek saking pasan ke ongguan pak pasti pancet mau terima pasana pancet kelakuan minimal paling ngenten tak korang semangat ibadah jangan mau bulan puasa rata-rata orang berjamaah rata-rata orang ngaji potos bulan Ramadan kimpon tak ada bon Maria puasa tak ada bonan jika Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri mon beda orang ibadah cuma neng bulan puasa tok ane ko cak ubadu syahr penyembah bulanan neng sebulan nyembah maren komat pole jadi latih cek sampai tak basah mari neka datang neka kan keistimewaan Dzul Hijjah karena berkaitan kelaban haji keng saya pondut keterangan tentang pasana keistimewaan apa sah berneng yaumu Arafah saya bakal datang mungkin pada Muharram tanggal 10 Asyura sampai tak basah kalak nikah kalak selangganan dulu kalak pasaran tok wis Senin Kemis lah tak bisa pasal tak Ayyamul Bid tak bisa tanggal 12, 13, 14 letak koper ya kalak nikah tok kalak sar pasaran tok lah Arafah lah mari bulan bari Arafah marseneka datang boleh Muharram Rejab lepas boleh cek cepet ya lepas sana boleh tak geresa ya latih nah anak ni ke keluarga ni ke latih latih ongku jaga king cek karo soro melolo ke tega aki ni ka taib ni ka keistimewaan apa seneng bulan napa tanggal bulan Dzul Hijjah jadi para sahabat ni ka tak gelem ketinggalan sunnah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jagan sahabat Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad nikah tada sunnah Kanjeng Nabi kecuali mari lakon api setuju sunnah Kanjeng Nabi lakon api sareng beliau Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad sahibur ratib kecuali situ apa jadi Kanjeng Nabi pernah obut lanceng kan bau kan pundak beliau tak melanceng obu karena zaman Al Habib Abdullah Al Haddad orang selanceng obut yang kepreman takut tasyabbuh takut pada bi orang-orang si ayar orang-orang si tak gena kelakon bener orang obut lanceng ni ke identik punten karena saat ni ke somah orang se jahat ni ke obun lanceng tapi beliau tak obun lanceng walaupun sunnah Kanjeng Nabi tapi neng akhir umurah beliau ngobu obu sebelum beliau setek ngobu obu derina apa takok tak ngalampai sunnah Kanjeng Nabi tapi tak ada saya buang sunnah Kanjeng Nabi soto aja lah aku nih pasanah dzikirah bocahna akhlakah lomanah bon sepitor setuju tak ada selopot dari beliau hanya situ ngobu obu karena beliau tak gelem ngobu saat nikah musim orang obu gelek yang kep orang tak gena tapi dengan akhir umur engkau tak teromate kita ngelakoni sunnah kanjeng Nabi sehingga betul perhatian ongku tak nganggep enteng beda orang ke masjid soko sakacer ada pak ke dalam keluar boleh mak keluar boleh mang kok gele ongker soko sekanan bisa kacer jadi untuk memastikan sekanan re ongkuan boleh keluar boleh supaya tak lopot cek sampai tak pada bicara Kanjeng Nabi ongker ke dalam masjid masuk jeding
keluar jeding, sebelum tidur, setelah tidur, sebelum makan, setelah makan, pakai baju, pakai pakaian, setuju. Sunnah Gusti Kanjeng Nabi mulai lakoni. Ki mun kula manjenengan tak bisa kapi, cek buang kapi. Kanjeng Nabi ahli pasah Senin Kemis. Karena neng are Senin ben are Kemis setoraki buku catatan amal kula manjenengan deka Allah Subhanahu wa taala ben sengko terotang buku catatan amal setoraki sodoraki deka Gusti Allah sengko dalam kebedaan apasa. Burle lakar apasa. Insyaallah ya. Nikah keistimewaan apasan yang yaum Arafah kencer tining Allah Subhanahu wa taala napa padana napa kencer sapora tu sana selama 2 tahun. Setahun sepon telebet. Setahun saya bakal datang cuma khusus kang orang saya tak haji. Adapun orang saya haji maka makruh. Adapun orang saya tak haji sunnah muakkadah. Sunnah haki ditekankan untuk apasah eman muntah apasah termuka sekone itu ilmu semanfaat ya termuka kau dengan bisa ngalakone sunnah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun tak bisa 100% tak bisa 50% ki berempa semampuna mala yudraku kullu la yutraku jalluh mala yudraku kullu la yutraku jalluh sesuatu saya tak bisa elakone kapi cek buang kapi kalak semampuna tak kuat kok tak bisa kok mengkaro lain kok kelar baru cek sampai apa sah elakone gelu jaga aja tak kuat ambu kalau nyaman kita apa salah tak kuat tak bisa kok tak bisa murah tak bisa lakone gelu mun tak kuat ambu senikah ya salat berjamaah tak bisa 5 waktu kalak pasar netok maghrib ngalak subuh ngalak pasaran bayi ngalak pasar netok ya ngalak subuhna otabe ngalak maghrib pun tak bisa 5 waktu tak bisa apa sakapi ya ngalak se berkoberton nih kapon ngalak se mampu tanggal 9 Dzulhijjah mun kok ya terus apa saking salah kori dari tak apa kok tak laku korengonin tangan nabi kok apa iya lah Pak Enga cek cengkal. Iya mau yang nyaman dia. Mun habon laku tedung mun nengko malarat ke betelan tel. Nganti lagi bolan saya malarat. Taring baca malarat ni kesempatan ni konten. Malarat ni ke alasan untuk tak ibadah. Tak sabar malarat. Makanya kadal fakru ayyakuna kufronnya banyak orang yang sefakir ni kebanyakan saya kufur mengkufuri nikmat dia saja pangeran tak beri nikmat sekali. Naudzubillah ya. Jadi nikah hadis tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah dan fadilana apasah bulan Dzulhijjah yakni yaum Arafah dan menunjukkan para sahabat nikah gurak-gurin Kanjeng Nabi setuju baik luar dalam atau dalam selalu atanya bahkan Sayyidatuna Aisyah seringnya tanya aki panapa saya lampai Kanjeng Nabi mon bedek dalam mon bedek luar setuju nyakse karena yarka'u thawb mon bedek dalam Kanjeng Nabi ini kah nyai tibi pakai membantu meringankan kangku napa orang bini sesekali Kanjeng Nabi merseh nyapoh sandal pege ejei kelampi budul ejei sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Aisyah si ada bu nyai tibi Kanjeng Nabi ini kah pakaian si budul ejei tibi sandal pege ejei tibi sebeda kotoran sapo bi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi benih semakin metoron ke derajat orang laki orang sabantu orang bini ini kebunten mon bereng laki rakora tako ko sebine benih tako engki benih tako sa nyaman tadi bini laku apa bini lah sebine lakon karo ngelatih orang laki tok aja ya Abdullah Musin bodoh katon nih kak engki masak tibi ngocek tibi nya ini ke karo soro meja Quran ya tas kursi goyang roh ngaji melolo
Kulit sampean kan dadi ratoh. Ya gedhe. Jalik setrika, jalik sasa, tak dem balewine nah. Kora sa ngepel selake toratoan wah. Kopi segelas seram ra kecetak lagi dia. Sebine yang ke babu. Bene seni kering laki ini kah. Ki. Polan sa tibi enak, tentak enak. Justru ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Justru orang laki ngak ni kemulja menghargai dek orang bini. Cak papanya, cak balas orang bini ni. Melaki sabun sama semua kantel, roh ala kosot yo ngurnyang ngongko. Roh srepon yang toh manget toh, lah beneng ngurnyang bere. Ya, lagi neng apoi melolo. Jadi sekeluarga Kanjeng Nabi para sahabat ni kan tak poron ketinggalan dari lelamban Kanjeng Nabi ni kan. Bade kemantan anyar, malam meyakat, pagi mereng panggilan jihad. Perang langsung. Malam yakat, pagi norok jihad perang. Pamen ke sebine, lek kok mun tak mole, berarti kok wiban nyaran kuak swarga. Dia rumah cinta na sahabat Kanjeng Nabi. Malam yakat, pagi mereng panggilan jihad berangkat, tak ngir rembolan kok nyaran sobu berangkat. Nyaran-nyarane swarga ja. Bine tepare bine sesolihah. Soro sakale ngene tuling lah jalan norong Kanjeng Nabi. Mun tepak sebengke udah malah jarang perang-perangan pingko we. Engko malam malah perang sama sare ngak-ngakan ban. Saya we nena pacan kok ngerem. Pacek lebene sahabat lah kena. Iki selamat. Mapahku lebih sampean dadi sahabat Kanjeng Nabi. Aja nyenyek buru apa. Makanya sahabat dia pelean, tak gelem ketinggalan. Bodek dalam tanya lagi. Bodek luar dalam torok buntik Kanjeng Nabi ini. Seneka. Cara deer Kanjeng Nabi, bahkan cara ngiris sah. Deer Kanjeng Nabi cara ngiris samangkah. Tak gelem deer, takut tak apa eres Nabi eresna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dorin ngak nikah. Dari cinta dengan Kanjeng Nabi. Mungkin sampean pokon cek buang kapi sunnah nikah. Di antara berpasah, perkenal ada keluarga, ada ke anak, bahwa nikah sunnah Kanjeng Nabi, sholat berjamaah, ya, pakai siwak, kenal lagi mau lagi kene, male oning cek nikah sunnah Gusti Kanjeng Nabi, nikah fadilana yaum Arafah apa saning tanggal sanga bulan Dzulhijjah matermuka lanjeng umur sehat walafiat bisa bangki boleh kelaban bulan Dzulhijjah. Amin Allahumma amin. Bersekejap kini mungkin masuk dekat mula dekat bulan Muharram berdeta Asyura ya tanggal 10 bulan Muharram apa sah niatin dari semakin untuk menghadang nafahat peparing dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقراباتنا
في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا نون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولي الفاتحة حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وخي عاقل بن سالم قد بالربان وغوث مدني سنة شيخ عبد القادر جيلاني سنة شادي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصولهم وفروعهم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قد الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طار وأخي طاهر المقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد عمر مهضر وإخواني الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي كيتان والحبيب محمد بن دور الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة بوتي والحبيب عبد الله الحداد بانيل والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب علوي بن سقا بسق والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن محمد تنقل والحبيب مسلم بن هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار وأصول منفرم ثم إلى ركي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ثم إلى وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى ركي هجي عبد الله مسلم بن هاشم وزوجته وكي هجي معروف عارفي وكي هجي عبد الحليم جاسم وأصولهما وفرعهم ثم إلى صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير موت وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويغفنا شر الأذيات والبليات وشر الفتن ما ظهر منها وما ظن ما ظهر منها وما ظن ويتل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضا ويمن علينا بكمال محبته ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى ما يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وعلى من أسلافنا الصالح مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة ولا الضالين من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا